Mayap abengi po kay kayungan sablang kapatad king kasalpantayanan. At yuta na po ngeni king kadwanang Domingo ning pamanyo bling mebye. Kaniting banal a kapag masusyan, yabe tala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayaduan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para karing kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, yabe tala karing kay katamong intensyones dening makatuki. Para king special ay intensyones dari Leila Abiog, Roy Songko, Mary Manette Pineda, Dr. Patrick Sunga, Chester and Lauren Wagner Tayag, Mark Williams and Aurelio Crisostomo, Dr. Patricia Flores Chotwico, the St. Jude Tadeus Paris Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Paz Suwing, Nilo Udan, Mr. and Mrs. Jonel and Lourdes Balahaja, Remedios and Minerva Alfaro Layug, Catherine Lareza, Jerry Hudson, Rachel Morales, Teresita Zablan, Annalyn Ocampo, Nilo Udan, at Dr. Raymond Aquino. At paraking alanganggang kapay naman daring kapatad tamong mayango na biye di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Alejandro S. Limson, Michael Fals, Jojo Junio, Marcelo Dolores Roman, Romel Bernarte, Emiliana Nieves Sablan, Roberto Rivera, Edgardo de la Rosa, his death anniversary, Angelito Baluyot Mendoza, Perfecto at Paz Espiritu, at ding sablang kaladwa king purgatorio at betang alanang makaga nakapakarela. Anting beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, amponing anak amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At keka antimurin. Pakamalan kong kagaluguran, king kataymikan daring kay katamong puso, at king mitmong kapakumbaban, ganakandalang ngeni at sisyan ding sablata mong kakulangan. At aduanda mo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginoong Jesus, nga mo ke kami, ing kapayapan manatili ke kayo, kabang atsu kabusal mi king kekang amano at king kekang katawan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo nga mo ke kami, ing kapayapan manatili ke kayo, kabang patawaran mo la ring kasalanan mi. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus nga mo ke kami, ing kapayapan manatili ke kayo, kabang tutuburan mo keng miyatad
king kang kapayapan karing sabla, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ligaya, king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatu, kapayapan, karing tao mayap apilubluban, pupurian da ka, parangalan da ka, sasamban da ka, paligayan da ka, pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya. Ginong Diyos, ari ning banwa, Diyos idpang mayupaya, Ginong anak kabugtong Jesu-Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning idpa, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makalukluk wana ning idpa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantu-santusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan, Jesu-Kristo, kagum ning banalay Espiritu, king ligaya ning Diyos idpa. Amen. Manalangin tamo. Nuwan ka, o Diyos sa ibami, amibangon kang Jesus ibat king kamatayan. Papanatilyan mo kaming matibay kasalpantayanan, king Jesus yung Ginoo at Diyos me. Payabot mo nga katabno miya, king aldoldo pamibyebye, at miye kami king kayang kapayapan. Ibuklat mo ring matami, banakit milaring bakas, daring sugat na, karing taong daralan kasakitan, at kasyan mo kaming kapamilataning kekang Espiritu, banayat danan milang pamamatula at kapanaligan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ding kapatad, ginamit da ing karelang oras, king pamagaral, king turuda ring apostol. Miyabe-abela anting metong a pamilya, misasan metong la king panalangin, at misulusulula king pamamirasong tinape. Pauli ra ding dakal, makapagmulalang bage adaraptanda ring apostol, mikat muan la ring sabla, king takot ding Ginoo. Menatili lang misasan metong ding sablang talasal pantaya, at ing sablarang pibandyan para karelangan. Memisalira ing karelang kayatinan at pibandyan, at ingayablira pira-kera-keda karing sabla, agpangking pamangailangan ning balang metong. Balang aldo, miyabe-yabe lang mititipon king templo, at misulusulula king pamamirasong tinape, karing karelang pibale-bale. Misusululang mitmong saya at katapatan, pupuri laking Diyos at ikwara, ingayap dang pilubluban, ding sablang tao, at aldo-aldo, daragdag na la karela ning Ginoo, ding mga ligtas, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tapo, munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alang angga. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alanganga. Ding memale ning Israel, busta ni hayagda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabianda, wagas ing lungod na at alananga. Ding sablang sasambakeya, bustan yung sabianda, wagas ing lugod na at alananga. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya,
ing May- lugod na alanganga. May bugkong miragsa, inyang gipitan dako, ing Ginoo, pigkaluban dakong kasaupan, ing Ginoo gagawa na kong mayupaya at masikan, yaing kako babye kaligtasan, kaya kayong pakiramdaman, ing masayang dalit, ning tagumpe, karing toldara, ding memalening Diyos. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alanganga. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, ya naman ning linto, peka maulaga, kanita ing Ginoo, yang makikarapatan at tune, makapagmulalang lalawan. Itiya ingaldo, tinatag ning Ginoo, sukatang tumula, ampong magsaya. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alanganga. Kadwang pamamasa, pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo. Puryan taya ing Diyos at igpaning Ginoo tamang Jesucristo, uli na ning maragul ng lunos, pigkaluba na kakatamong bayong bie, king kapamilatanan ning pamanyubli ng mabye, mebye Jesucristo, itiya ing mangat mong mabye kapanayan kaya katamo, inya manayat tamong tanggap, king emo na nung kanwanan, asasadya na ning Diyos, para karing kayang pinili. Sasadya na iti para kaya kayo, karin banwa, anong nu malyaring marunot, o masira, o kumupas. Makapanaya iti para kaya kayo, ikayong liligtas na ning upaya ning Diyos, king kapamilatana, ning kasalpantayanan. Kabang paninayan nyo itang kaligtasan, ang makasadyang mipakilala, king kawakasan ning panahon. Sukat kayong tumula, tungkol kaniti, bistaman kasalukuyan, eyu alis yan, ing miyatdan ng lungkot, king dita kapanahon, uli na ning miyayaliwang kapagsubukan, ake kayong daralanan. Mirarasla retike kayo, bang masubok, ing kadalisaya na, ning ke kayong kasalpantayanan. Agyang ing Ginoo amalyaring malaso, masusubok pa naman, kingapi, makanyan mo naman, ing ke kayong kasalpantayanan, amay gitmal, kesa ginto. Kailangan masubok, ing katapatan na, kaibat ng mesubok, at saka manatili ing kasalpantayanan yu, kanitayo pa mo ayasahan, ing magkamit kapurian. Ligaya at dangalan kingaldo, ami pakilalaya Yesu Kristo, kaluguran nye, bistaman eye pak ikit, paniwalan nye, bistaman, king kasalukuyan, eye akakit, inya mipatulan kayo, king maragul at makaligayang tula, ay enal larawan ning amano ning tao. Kakamtan yun na ing bunga na ning keka yung kasalpantayanan, iti ya at talangaliwa nune ing pangangabusyo, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Maniwala ka kanako, Tomas, hulingikit mo ko, luwan daretang maniwala kanako, bistaman era ko ikit. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi ning aldo muring ito, king mumuna ng aldo ning paruminggo,
mitipon na ring alagad. Pakakapat la ring pasbul king lugal, anong nula makatipon. Uli ning takot da karing Hudyo. Dinatang niya i Jesus at tinalakadya busalda nga nakarela. Ing kabayapan manatili kay kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela, ringgamat na at ing katalindi na. Mesayalang ring alagad panakit daking Gino. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kabayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ningip pa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan niya ing banalay espiritu, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. At ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Dapot ito masing mayaws kambal, metong karing labing adwa, alayo inyang dinatang ya Jesus. Inya sinabi daring aliwang alagad kaya, higit miyeng Gino. Meki batay Tomas. Hanggang ekoakit ding bakas ding pako karing gamat na at itagkil ing taliri kuking bakas daring pako at ing gamat kuking katalin di kingana. Kumaniwala. Pangalabas ning walungaldo, makatipon lang pasibayo ring nalagad king bale. At kaya bere ito mas. Makakabat laring pasbol dapot lilob ya Jesus at tinalakad ya busalda. Ing kabayapan manatili kay kayo. Nga ng Jesus karela at saka na sinabi kang Tomas, lawan mo la ringgamat ko at itagkil me keni ing taliri mo. Dalame keni ing gamat mo at itagkil me king katalindikingan ko. Nakamagaling langan, maniwala na ka. May kipati Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka ulingikit mo ko? Nuwan la, retang maniwala ka na ako, bistaman era ko wikit. Ginawa yung dakalat miyayaliwa pang mala Jesus, kaya nga kakit da ring kayang alagad. Dapot la makasulat kaniting libro. Dating atsu kaniting libro, may sulat la, ban maniwala kayo king Jesus, iya ing Kristo, ing anak ning Diyos at king pamaniwala yu, mikabye kayo, king kapamilatana. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya babengi po kay kayo kang sabla. Maya pabengi po amo. Noong nakaraang linggo po, linggo ng Pasko, ipinagdiwang po natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. At ang mga babaeng alagad niya, isa na po dito si Maria Magdalena. Kung natatandaan pa ninyo ang ebanghelyo natin noong nakaraang linggo, Easter Sunday. Ang mga babaeng alagad niya, nakita nila na bukas ang pinto ng libingan ni Kristo. Open door last Sunday. But this second Sunday of Easter, it's closed doors. The doors were locked where the disciples were for fear of the Jews. This is what our gospel this Sunday is telling us. Noong nakaraang linggo, bukas ang pinto. Ngunit ngayong ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, sarado ang mga pinto. Parang si Tomas lang po yan. Parang si Tomas yan. Sarado ang kanyang puso at isipan. Pero hindi lamang po si Tomas ang may paninindigang to see is to believe. Hindi lamang po si Tomas ang nag-alinlangan o nagduda sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kung susuriin lamang po natin ng mabuti ito, I believe
Naiiba lang si Tomas sa mga kasama niyang alagad. He was just sincere. He was honest about his disbelief. Yes, he doubted, but his doubt was truthful. In short, Thomas was just a principled man. Masyado tayo po kasing focus Masyado kasi nating pinofocus ang atensyon natin sa salitang doubt o may kakuno kang Tomas. Kaya nga't binansagan natin siyang the doubting Thomas Kasi masyado nating sinisentro sa kanya na ang nag-aalinlangan ay walang iba kundi si Tomas. Di po ba? Kahit pa man din ng ibang mga alagad ni Jesus, si Pedro na lamang, nagduda din sila. O kaya naman tayo, wala po tayong ipinagkaiba sa mga alagad ni Kristo. Wala tayong ipinagkaiba kay Tomas. Many of us want proof or need proof in order for us to believe. Pruweba, patunay. Pruweba sa katotohanan, pruweba sa pag-ibig, sa pagmamahal. Nangangailangan tayo ng pruweba sa tiwala. Kaya nga po may salita tayong ginagamit sa tao kapag sinasabihan natin siya. Ano? Patunayan mo. Ngata mo. Patunayan mo, ngata mo, wari po. Ngakupin po kayo, kang Tomas, masyado tayo kasing pinokus sinentro ing amanong mikakuno o magalinlangan. Kaya, bakit hindi natin tingnan mismo si Pedro at ang ibang mga disipulo ni Jesucristo noong nabalitaan nilang muling nabuhay ang kanilang maestro, nasaan sila? Naniwala ba sila kaagad-agad? Hindi po yata. Hindi yata. Nagduda din sila, ang ibang mga alagad niya. Nag-alinlangan din sila. To see is to believe din sila. Ang tanong, bakit nagkulong pa rin sila? Bakit nagtago pa rin sila, itong mga alagad niya? Muling nabuhay na siya. Kasi po nangangailangan sila ng pruweba. Nangangailangan din sila ng ebidensya na ang kanilang maestro ay buhay nga ito. Kapurol da naman naisip. Kapurol da naman naisip. Pero masisisi po ba natin ang mga alagad ni Jesus sa mga pagkakataong yon? Hindi. Marahil hindi po. Sa isip ko po, normal lang Natural na po minsan sa atin na magduda. Normal na po minsan sa atin ang magalinlangan upang malaman natin o masumpungan natin ang katotohanan. Kaya nga nag-aalinlangan tayo minsan. The disciples of Jesus doubted, especially Thomas. Thomas said in today's gospel, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nail marks and put my hand into his side, I will not believe," Thomas said. Alam po ninyo, itong pagdududa, pag-aalinlangan ni Tomas, inalis ito ni Jesus. At pinalitan niya ito ng malalim at matibay na pananampalataya. Sabi nga po ni Jesus sa ating ebanghelyo kay Tomas, sabi niya, "Do not be unbelieving, but believe." Doubt no longer, but believe. Jesus said to Thomas, paalala lang po sa ating lahat, kailanman hindi mabibigyan ng kapanatagan ang may pag-aalinlangan. Kailanman hindi mabibigyan ng kapanatagan ng kalooban ang may pag-aalinlangan. Kailanman hindi mapapayapa ang sino mang nagdududa. At ang sino mang palaging naghihinagpis, sa totoo lang wala siyang peace. Kaya sa buhay niya, marami siyang mamimiss. Ano po ang bunga nitong muling pagkabuhay ni Jesucristo? Nagkaroon po tayo
ng matibay na pananampalataya sa Kanya. Anong bunga? Naging bunga? Resulta ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo? Nagkaroon po tayo ng malalim at matibay na pananampalataya sa Kanya. Kung ganyan po, kung meron pala tayong matibay at malalim na pananampalataya sa Kanya, sana sa gitna po ng mga krisis natin sa buhay na hinaharap, sana po sa kasagsagan ng COVID-19 na ating nararanasan, sana po sa bandang peligro ng virus ni ito sa ating mga kalusugan, o kaya naman po sa mga oras na nag-aalinlangan tayo o nagdududa tayo sa habag at pag-ibig ni Kristo, lagi po sana nating tatandaan mismo ang mga salita niya. May sinabi po si Kristo sa ating ebanghelyo, at noking kalagu deting tinunggen ng ama nung Jesus karing kayang disipulo king ebanghelyo nga na mapalad laretang maniwala kanaku bistaman eraku pa ikit. Mapalad laretang maniwala kanaku bistaman eraku akakit nga ng Jesus. Blessed are those who do not see me and yet they believe. This is the good news to us. Have faith. Have faith always. Amidst the lockdowns, amidst the uncertainties, the fears, and sometimes psychological anxieties brought about by the pandemic COVID-19, Jesus is telling all of us to believe in Him, to have faith in Him. So, let us all continue to be faithful to Jesus. Talakad ko man po. Ipasyag tayo po ngayon kay katamong kasalbandayanan. Sasalbandaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Hesus Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayaning banalay espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubli ang mebye, paypaytas ya banwa makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kong karing mabye ang pon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubiran mering mete, at king be alanganga. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, bistaman etaya ikit Kristo, kaluguran taya, king mitmong kapanaligan at kasalpantayanan kaya, nga tamo ngang manalangin, Ginu, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Ulitan niya po. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Para ka ring mayayawos king kasalpantayanan, at bie ae pamikibat king panagkat ning kekatamong Ginoo, ban maniwala laking anak ning Diyos, at mikabiela kapamilatano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Para ka ring ing kasalpantayanan do, masusuri ka ring kapag subukan, ban ing kasakitan do, mapupus na, at ing kapanayan dat kapanaligan, manatiling mabye, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Para ka ring abihag ning pamikasala, bantanggapan da ing kapanayan ning pamamatawad ning Diyos, at ding kapararang tao, at apatawaran danoman, ding may kasugat karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Para ka ring malungkot at mi paimburisan, para ka ring masakit at mamamate, at para ka ring manayak yung pamanyubling miye, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Para king komunidad, anong nuta makabilang, ing kekatang parokya, balen at bansa,
Ban asaw pantaya ing metong at metong, sumulong kang lugod, pamisan metong at kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Iabi at hala po ka rin kay katamong panalangin, dening makatuking kayaduan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong, miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para ka rin kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners. Ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Iabi at tala rin po ka rin kay katamong panalangin dening makatuki. Para king espesyal ay intensyon dari Leila Abiog, Roy Songko, Mary Manette Pineda, Dr. Patrick Sunga, Chester and Lauren Wagner Tayag, Mark Williams and Aurea Crisostomo, Dr. Patricia Flores Chotwico, the St. Jude Tadeus Pastoral Council, and the St. Jude Village and homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Pasuwing, Catherine, Lareza, Jerry Hudson, Raciel Morales, Nilo Udan, Teresita Sablan, Mr. and Mrs. Jonel and Lourdes Balahaja, Remedios and Minerva Alfaro Layug, Annalyn Ocampo, and Dr. Raymond Aquino, at ding sablang kapatid tamong masakit. At para ka ring alanganggang kapainawan daring kapatid tamong mayanguna bie, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliana Sr., Alejandro S. Limson, Michael Fals, Romel Bernarte, Emiliano and Nieves Sablan, Jojo Junio, Roberto Rivera, Edgardo de la Rosa, in his death anniversary, Marcelo Dolores Roman, Angelito Baluyot Mendoza, Perfecto, Paz Espiritu, at ding sablang kaladbaking purgatorio, at ding ala ng makaganakapakareda, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Ngeni po, adbantaming sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, sing panga at sumuketi busal me, gagawa na keng meto nga puso at kaisipan, anding meto nga balayan ang mabibye, manalangin at mirake-rake king at suke kami, uling ikay ginume, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kay kang kayapan, ting gamiting tinape yung pangmike ka, tinapin bunga ning gapun at pipagala ning tao para kay kami magawang tinape ning biye. Mipuri ang Diyos, kapilan tuan. Mipuri ka Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kay kang kayapan, ting gamiting alak ay ang pangmike ka. Alak ay ba't kingubas at pipagala ning tao para kay kami magawang inumana ning kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilan man. Ginong Diyos, sa pamatula na kasana ni tingay na darahon mikeka, king mitmong kapanisan at kapagkumbaban, manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapating Diyos, ipang mayupayang toto. Tanggapaan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabidog ng Santa Iglesia. Ginoo king kapamilataning kasalpantayanan at binyag, meging bayo keng lelangan. Tanggapan mo itingayin ning kay kang balayan, at idala mo kami king tulang alanangga.
ipagkalumupuyti king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoma na tiliyake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king Gino. pasalamatan dayeng Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Pupuriyan da ka, king lubos maragulatula kaniting aldo ning Pasko. Inyang Kristo meging sakripisyo Pascual meya. Iyeng tunay kordero amilalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan sinintang na ingge kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye linarin at binalik ingge kaming bye. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal ya ing Gino. Diyos amayupaya, mitmuya yung banwa at ingyato ing kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyo ning Gino. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka banalo ibay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayon king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinwa na tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning hapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Cristo metea, I Cristo me bieya, I Cristo ma bieya at datang ya po. Inyang ini gaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, naraon miya keka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarihan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o iba ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, agay kaming Papa, Florentino, ingay kaming Obispo, Ipasyan ingay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan niya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, meteya kambe ng Kristo, merakayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye.
Ganakan mula naman, ding kapatad ming bebay nawan at maninayang subling biye, at ding sablang meyangu na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian, king keka baning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Jesucristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen. 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 Ngani po, andi mong anak nang inampun, ning kaya katamong malugod, agino, maus tamong ngani kaya karingamanong tiro na, kaya katamo. Iba mi atsupan wa, mi samban hing lagyo mo, datang ke kami, hing kayarian mo, mi pamintuan hing loob mo. Ketiking yatu aking banwa, mi pamintuan hing loob mo. Ing kakanan mi king aldo aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, king aldo ngeni, ati patawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, saul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o kinu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi mo, karengke kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan, ning kaya kaming kasalanan, nunailawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibihe mo kaya kaming kapayapan. Diyo, ingkay katamong sinubling nebye Ginoo, Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos, sumilalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos, king dulang ning kordero.
Ginoo, ako matampang tanggap ko. Dapat kasmeng amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, ding sakramento ning kaming pangakabos at tinggap me, manatili la sana kapilan man karing puso mi at kaisipan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklod tangan po. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. Lalapit kami keka o Diyos sa ipami, kaniting masipit a pamangailangan me. Adwan mi puge kayo ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na put me kamate na karing dakal na tao. Panalangin mi o Ginoo, ingantabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mo la, ring sablang doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit kambe ning belwan at masabal. Panalangin mi laretang miyawa na, kumayap na sana pong malagwa. Ingatan mo law ginuret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kaniting masakit a panawon ban magobra kami para king ikakayap daring sabla. At ban makasawp kami karetang atsu king pamangailangan. Panigapumi, keka, ing patuk nangan mo na sana po ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing sablang takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ing Ginuming Jesucristo ng anak mo. Ang mabibiye ang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pi sa wili nga klismi keka king kakulangan me. Nune, bagkus mo kaming ikapus king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ning San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka antimurin. idukuyo reng buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Umena kayo at idalaye i Kristo king aldoldo yung pamibiyebye, uling tutubura na kayo karing kayong kapatad, antimo nung makanano ng tiburan ng ipa. Manano na sanang mayakit ya, king kayong espiritu ning kasalpantayanan, tetagan at kayapan, at king lugod yung miyaninag, king susuyo ng lugod ng Diyos. At Amen. bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ingip pa, ating anak, ating banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umena ko nga ngeni king kapayapa ng Kristong sinubling mebye,
Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.